Kje so se zdaj postavila na drugo stran reke, pa čakava medveda. Tam je bil na desni, zdaj pa upava, da bo kle ven prišel. More vam priti, toliko cajtov kle čakala, dokaj ne pride. Sem da nav kle dol prišel on ven. Ne bo se rekel. Wyoming je druga država z najmanj prebivalci v Ameriki. Kaj tazga? Koliko pa jih ima? Pol milijona, po velikosti je 10, tako da ni nikjer ambenga. Si Wikipedia odprl? Ja seveda. Kol ustce obriš, ko si čisto od zobne paste. Preden pa kreneva proti Yellowstoneu, je pa obvezen Tatjana stop. Redneki se tam ne pogovarjajo na polno. Govorijo, da je on streljal s snajperji. Neki tekmujejo pač. Tukaj je itak dežela pušk pa tega. Si ima trucker heade gor. On da desno ima tako bulo, kot tobak že več. Kao v filmih, res. Evo, cesta naj upele. Ne, evo. Cesta naj upele v hribe, kjer naj je pričakal sneg. Česar niso pričakovala. Še 2 dni nazaj je bilo 32 stopinj. Ja, zdaj pa skoraj minus. 35 Fahrenheita. Bolano, kako hodo. Zdaj po tej gorski cestici so se vozila in pridala iz gozda in neverjetno pogled. Res sprememba, če primerjam tole z Nebrasko. Lepo, res. Nazaj na Špršu, nazaj na Špršu! Kaj bomo skočil bom. Zadnje par dni pa ni več hello ali pa hi, ampak je howdy. Klep znali imeti kaj hrane. Howdy. Howdy. Lososova jajca. Ikre. Ikre. To zgleda pa kot bomboni. Kolikor se je pa v zadnji uri spremenila pokrajina, najprej sva iz ravnine prišla v gozd, potem sva imela sneg, potem sva imela une nore hribe, to je pa že kaj ena puščava. Zdaj gre pa za res. Po moje, da bolj primerne pokrajine nova najdla za testiranje drona. Če bom kaj zafrknil, gre po moje lahko le pod avta, boš če greva čez plezati ali pa ne. Gre čez ograjo. A so tukaj kakšne živali? Ja, netopirji. Kakšen bombonček je to. Prosim, toleriri. Prvič bom letel in bomo videli, kako mi je šlo, no. Kje pa še? Please reconnect later. Kaj? To je en zvok spušča že zdaj. Ja, hledi se. Po mojem imajo ventilatorje not. Si moram razumeti. Skip, to nič ne rabimo mi, inštrukcij. Please restart the aircraft to complete activation. Beginner mode, no to pa že najbrž priporočljivo. Luštan, sam 5% imam še baterije. Slide to take off. Kako leti? V zraku je! Prvi polet! Hudo, kar snemam, luj to. Lega. Kam je pa šel zdaj model? Ja, kako ga pa nazaj dobim? Čak. Evo, leti proti nama. Ok, čakaj. Zdajva ga malo na lepšo lokacijo.
Ok, malo je pokusil, ampak je pristal. Ja, pride na to perče, lepo božjega. Čakaj, zdaj se hladi on. A ga lahko zdaj, ok, nehajmo snemat? Si pa ne bravo, lepa. Prva stvar grem pa nafilat telefon pa pogledat, kaj smo posneli. Noro. Vsi so se ustavili. Tukaj sva se zdaj postavila na drugo stran reke, pa čakava medveda. Tam je bil na desni, zdaj pa upava, da bo kle ven prišel. More vam priti, toliko cajta bo kle čakala, dokaj ne pride. Sem da nam kle dol prišel on ven. Ne bo se rekel. Lega. Tam mladički so cajta. Jaz to ne moram verjeti. O moj Bog. Naju gledajo. Evo, pripeljala sva se v Yellowstone in najbolj, kar sva si želela, da bi videla medveda v živo. Prvo, kar sva videla, so 3 medvedi, ki naju gledajo. To jaz to ne moram verjeti. In še tako na varni razdalji, da so lahko izven avta. Kje pa ši, ti mali medvedek, kje pa ši? Yeah, she's on the left, that's mom on the left, and then the other 2 cubs. There was another big boar. Yeah, that's where everybody was. He was on a carcass. He'd been there for 2 days. They tried to come in, and he was there, so that's why they turned around and came back this way, and then the boar, the big male, went up the hill. So, where you guys from? Slovenija. Oh, really? Yeah, I know Slovenia. where Yeah, Slovenia is, man. Slovenia. I was there last year. Me and my way. wife. I loved it. My wife and I, we were there, Ljubljana. Ljubljana, exactly. Okay. 3rd and 4th of December. Yeah. Nice little, the Christmas market. Oh, We went up to the yeah, castle. We loved it, man. Oh, really? Yeah. Ljubljana might have been one of my favorites. We were in, we It's so were nice to in hear that. Budapest, Paris. We went to London. We went to Krakow and Right. Zagreb. But just absolutely gorgeous. Loved it. People were fantastic. That little, all the little markets over there. Glad to hear that. Ker medvede sem videla v živo. To sem si pa celo Au, ogledal. koliko sem se butnil. Au, pa še enkrat. V glavnem, to je bila mama z 2 1 leto starima mladičama in so bežali pred moškim grizljem, pač velikim mailom. Že gledam, Pač videla sva ljudi, ki so se ustavili ob cesti, da gledajo neki. Niti pod razno si pa nisem mislila, da bova tole videla v 1. uri v parku. Lepa dobrodošlica. Zdaj iščeva kakšno kočico, da bova spala, se stuširala in bi se danes rada malo tako sprostila. Še džakuzi pa to. Džakuzi, pa malo noske postrigla, pa Monopoly pa jaz bi igrala. se malo pobril mogoče. Dobro jutro, prepečenček. Zbudila sva se v motelu Big Bear. A je Big Bear? Kaj? Včeraj sva v Yellowstoneu zvečer iskala prenočišče. Sam en hotel je bil odprt, ker je konec sezone in je bil samo še za 180 evrov neka kočica. In v tej kočici za 180 evrov ne bi dobila niti wirelessa, niti zajtrka, nič. In pa sva se spet ven iz Yellowstonea vozila v najbližji kraj in kle so nama končno malo popravili vtis v teh motelih. Sva rekla, hočeš? Hočeš? Hočem. Mama pa kle za ston kavico. Kavico. Wireless, pa banjo. Wireless je rekel. Pa banjo, jaz sem včeraj ležal noter 20 minut. Ti si bolj človek banje kot tuša, Tako je, ja, jaz se zelo rad uležem, vzamem telefon, malo prebrskam internet in se pa zelo dobro počutim. Tele zavese so strašno luštne, ker so jih pozabila zagrniti in so naju zjutraj že not gledali. So tale obešalniki v obliki jelena. Stajanje! Tirin. Kakšna šajba je vzum, luj. Že, poglej, kakšno misto luštno mava.
More coffee? Yes. Thank you. Tatjana. Ne smeš isto kaj, to je pravilo. Joj. In Anže v pas. Gremo streljati. Če si pa v Wyomingu, pa ne moraš streljati. Koliko je pušk? Zakaj boš pa streljal z M16, zakaj ne boš streljal? Zaradi Counter-Strike'a, ker sem cel life igral Counter-Strike, igral sem Counter-Strike in tam sem skozi bil nepremagljiv s to puško. Do not allow any shooting from the hip. Aha, Okay, it's got to come up to your shoulder. Earmuffs, if you put your glasses on first. All right, guys, come on in. We're going to be down here on lane 2. Zdaj pa bomo streljali. The good old M16 is fully automatic. So once again, if you pull that trigger, it's going to keep shooting until you let go or you run out of ammunition. We're out here until we're ready to shoot. Okay. Okay? Left hand, just wherever you're comfortable on that foregrip. Volam. All right, so recoil not bad, right? All right, so your safety's still on? There you go. No, that's good. That's good, very huh? good. You kept them, you got one over here. Če bi pa kakšno šalico iz Amerike prinesel, je pa to ta. To če on tako butno še eksplodira kava na on stran. Za prvič sem v redu. Ale se prav spomnim, sem dobro videl. Tukaj vsak let ful imajo težave z požari in je leta 88 zgorel več kot tretjino parka. Kaj vam ostalo? Ne bom se ustavil, ker že zdaj, ko mi diham, pa imam vklopljen notranji zrak. Oh shit, nič ne vidim, kva je to? Ja, se to ne vem, če je pameten, da fura to noter že. Dej, pej trikvarc. Ajde, sonce je to. Fuck. Če vidim, da gori iz teh dreves. A greš daš lahko v rikvarc? V rikvarc zdaj? Ja. Čakaj, dej. Zdaj jasno, kaj delaš? A lahko daš greva ven? Ne, v redu je, gremo naprej. Ker sem glih zadnjič gledal požar v Grčiji, ker so šli z avti in jih je kar naenkrat z obeh strani zajel. Sploh takole, ker so smo rekli tako. In zakaj spol rinu še not? Ja, ker ni mi izgledalo to grozno prvo. Pa prijem not, pa nisem videl 2 metra pred sabo. Rode my buddy up the mountain, and I'm never going back again, I swear. Most likely the son of mine will be found in the mountains where I'm born and raised. Poglej, kaj sem najdel. Pokaž. Rogove od elka. V glavnem to je druga vrsta kot jelen, ne? Ja. Večji so, veliko večji, pa take rogove imajo. Pred ima prav take sulice, pa tele ima pa itak razvejan. Greva še bližje pogledati, tam? Oh, ja. Noro, hud experience, res. Nisem vedel, da je Yellowstone tak safari, da te res toliko obkrožajo živali. Sem mislil, da je to tako, da jih nadaleč kakšno vidiš. Škva se mi zdi, ko gledaš te bizone, da imajo večino teže tako od spredje in sam čakam, kdaj bom videl zadnje noge prozdignjene, ker se mi zdi, da so naprej na glavo prevrnil. Menda ima 1 tono odrasel samec bizona.
tako peš, hoče iti v gost gledati volkove in medvede. In sva zdaj naredila kompromis, da grem zraven, sam če kup bear spray. Always wear it like a weapon. Do not put it in your pocket or your backpack. You want it right where you need it because you might Right. need it right away. So you're moving back, it might stand up and look at you, it might growl. Yeah. Just keep backing away, but if it charges, stop. Do not run, don't turn your back. Okay. Watch its body, don't look it in the eye. The cloud comes out 9 by 3 meters, so you're putting a big cloud between you and the bear. If the bear hits the cloud, it will become overwhelmed. It can't see, can't breathe, can't taste. It will leave. If it keeps coming, keep spraying, aiming for its face. There's 5 seconds in the can. Only? Yes, that's all you need. I mean, most bear attacks are under 3. They happen super fast. Neko pozno malco bova imela. A ja, gospa je dala tole, ne? Jo imaš na pasu, potegneš in špricaš. Ne daš mi špricno klejo, faco. Ne bom, no, Ne smeš meriti v ljudi. Kaj pa kuhaš tole? Sleninco, veš, pražem. Zdaj bova imela branč. Branč je rekel. Jaz imam pa neko takole, Great America Lemonade. 14% alkohola. To boš pil čist nabukan. Tu je enemu kisu. Ko je kavin. Pa kar za žvajza. Ja, taka rezak okus je, ne? Ja. Kar za... Ampak boš naredil 2 požirka, boš not, veš, se navad pol jezik. Tako imam občutek, da bi en dokumentarc gledal, ki je nenormalna narava, res. Naju pa skozi strašijo s takimi zadevami. Sva zavila z ceste, ki ponavadi so najlepše stvari skrite. Ko je še en dober timelapse dvomim, da bo lahko naredila, ki je oblačen, ampak bomo videla. Da videla, kaj je sploh vzad za tem hribom. To bizoni, kad dlako menjajo, pa se pa drgnejo, da spravijo ta staro dlako stran. Jaz res veliko vem, veš. Dobro jutro, ti piškotek. Dobro jutro, leka imajo otok tukaj na Bledu. Pa res moder je. Veliki zvona, kakor bel. Bel kot zvonček. Kje pa je zvon? A ja, takole je zvon, pa ima tam un cingel-cangel, ne? Ja, je pa drugačna slika, dosti lepša. Ful je lepš, to najbrž v Photoshopu nabijajo une barve. Blue funnel pool. Kaj pa od njega hoče zdaj? Tam ima pa alge not, lej. Tam se pa nekje vžgalo, ali kva? Ta pa prav matra, da bi se not vrgal, Ja, zgleda zelo čist pa topel. Ajsala. Glih malo prevroče. Vidiš, kako naj sonček lepo boža. Ja, vsako minuto bolj. Še malo pa vroče ratal. Meni je že zdaj vroče, ko sem si vklopil gretje volana. Ja, moraš merkat, veš. Jo, kaj se pa spet kuha? Bar kafe za lepši dan. Ampak je hudič, ki so dala toliko vode in ne zavre že 10 minut. Ti, se tole pa vsaj za 1,32 ljudi kave. Dobro. Trenati je treba, ne? A ful peče? Ne. Ok. Čin.
Dobra je. Dobra. Ti poslušaj, to sta pa ta mlada severja. Lušten se mata. No, koliko so hudi. Puno sreče bilo že. Daj, no, zdaj bom mislil, da jih zdiva. Puno sreče bilo.